Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas. Nagkidaw iti tulong ni Lindon kani General Barbosa. Saan met apinaay tinaud-udi ni Lindon. Nakunanapay nga umasideglang daytoy iti kanito akasapulan na titulong. Iti sapalya bangir, urayan ni Alona ni Gardo asumangpet iti dagusda. Ngem napaay ti balasang. Kinasarita ti amana anilakay Ignas. Amaturugan daytoy, tamangan no saan amakaawid ni Gardo. Dagos ang nagtungpal ti balasang. Iti daytamit lagun daway. Naipudnon ni Celia kanilakay Ignas tinagan tinangipupok kadakwada iti mansyon. Ditan anay baga ti lakay nga amamuna ti pamilya ni Lindon. Nang runa iti amana a leader dagiti sindikato. Iti panagmaymaysa ni Celia, urayan na asawangpet nila kay Ignas. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, Tinapalabas! Bilin ni Tata Ignas, nga agsublimot la dagos diti dagusda. At dalabit na panaginatang iti tersena. Agtuktuk tula kanon iti ridaw. Isulakit din dayta. Lukatakon ti ridaw. Tata Ignas... Ruben? Sana Ruben tinagan ko. Siyak ni Gardo. Anya? Gardo? Kunam? Wan manang. Gardo tinagan ko. Sana Ruben. Anya? Gardo! Si Mangbat kamat gaya man, Barok. Wan Tata Ignas. Mun gaya, Gardo. Isu ni Celia. Celia, isumat ni Gardo. Oh. Apay akaslan nakakita ka iti alalya, Celia. Isuti ka ayan ayat ni Alona nga anak ko. Kaayan-ayat ni Alona? Kunam, Tata Ignas? Wen, Celia. Isu nga agpayso. Mala. Sumrek tayo pay, Gardo. Adda imat ko a merienda. Diyos ko, talaga amariribok anak. Iso at talaga ni Ruben. Ngam, apay agardo tinagan na. Kan apay adina kamam mo. Adda nga ta kasingin ni Ruben. Kat day ta agardo ti kasingin na. Agkakanatan ti sumsum ka ni ti isip ko. Anya day ti amapaspasamak. Malagip ko ni Senyorita Diana. Idi makita na amagmag na ni Ruben iti may sa lugar. Pinukawan na ni Ruben. Ngam saan nga ingkaskaso ni Ruben ti panagpukaw ni Senyorita. Ni nga tagardo day di alalaki. Apay nga da dito eh. Ada yun day di lugar ang nakakitaan mi idi ka ni Ruben. Tibag ni Senyorita Diana nga da kanyak. Lukatak. Napapatag-abanag ti aday ti day ti abag. Nalabit nga daladawan da Senyorita Diana kan Ruben dito eh. Dahito ti pitakan na. Kita aktin naon na. Barang ada makita kaladawan da kan... Kunakon kat. Ladawan da Senyorita Diana kan Ruben dayto eh. Naala dayto aladawan iti may sa parke. Numingmingak anaimbag ti ladawan. Isu ni Gardo. Ni Gardo. Kat isu ni Ruben. Manang Celia? Apa yan nagdadaras ka nang idulin itipita kami tibag mo, Manang Celia? Kwa. Namu akong tinapasamakan ka. Naibaga amin ng kanyak ni Tata Ignas.
Gardo. Apay nga ka man ti Rupak manang Celia. Diyos ko. Si kang agpaiso, Ruben. Di nakamat mo man ang tinagan a Ruben. Amang ano karupropak lang ti ibagbagam a Ruben. Anya, Nalabit akas naman ang Celia. Karupropak la siguro ti ibagbagam a Ruben. nga ta? Wen, manang. Di mo na prusan ti Rupak. Gaputasan asyak ti ibagbagam a Ruben. Okay ka kadilang? Uwan. Okay aklaan, Gardo. Sige. Madamdama kan to nakasarita. Inakbit sukunan ni Alona iti pakanan a pagpapayan na. Uwan. Agan anad ka. Bay anak laeng nga agtrabaho dit kusina, Diana. Mama, Surutom latan ti pagayatan ni Lindon. Tapno saan ang makapungtot. Amumatan ti ugalin, anak ko. Nabambanog kan, Mama. Iso arumbang lang at tulungan ka. Awan ti rumba nga pagdanagam kanyak, Diana. Agtugaw kalatan ije Pasilyo. Diyak maaramit ti kasta nga ibagbagam, Mama. Diyak kahit ang makita asi kalaang ti agtrab-trabaho. Kan mabambanog. Diana, Diyos ko. apay ngagluwa ka manan, anak ko. Imbagak matan kan ka nga awan ti rumba nga pagdanagam. Kabailak tar arabitak. Inarakop na, anak ko. Diyak ninamnama akas to'y itan ti biyag tayo. Nagbalin kayo na ababaunan dito mismo apagtangan tayo. Diana, Nagsakit a panunutan. At tisigod a pagtangan tayo. Kat iso ti pagsirsirbian tayo kas may sa babaunan. Anya ter aramidin yung agina. Dram-drama kayo. Agasam ta naging narakop kayo pa yan. Brando. Anya ti masapul mo, Brando. Awan. Kaya't kulang ti uminom iti nalami sa danom. Yamatan na kiti iti numag-adanom. Bakit Dolores? Wan, Brando. Saan, Mama? Ni Brando ti mangala iti inuman na adanom. Diana, saan ka na makibiyang pa'y? Ni mamam ti mangala iti danom nga inumag. Nagpuskol ti rupam, Brando. Huston, Diana. Siya kun ti mangala iti inuman ni Brando. Kartingam ti mangala iti inumag adanom. Nagginad ka laki din nga tigtignay. Di mo laawan ni Mama, Brando. Kasano? Nagginad nga garaw. Rumbang lang kinkuha na dayta. Kaasi kamet, bakit Dolores? Kitam ti lang amita. Saan ka nga aglang nga abak nang nagdungrit kaitan? Linton. Napukawan ti pintas mo, gapo iti lang amita. Di mo pa yan masagay sa itibuk mo. Awan matan ti nakaarkos ken ka abalitok. Makitak iti matam, tinakaro apan nakapaay. Linton. Oo. Di kag dumog. Kita anak. No kasarsarita ka, kumita ka, ken dumngeg ka iti bagbagak, ha? Di kag dumog kunakmat. Kita anak. Wan, Linton. Kasta. Diyak kaya tinakadumog akasarsarita. Ala. Tumakder ka na saya at iti sangwanak. Bakit Dolores?
Pagurnusem ken pagabayam tasakam. Kabayatan ti pan nakisarita ken ka. Anya? Nagtungpal kan! Uwan. Kasta. Aramidem ti kayat ko. Ita, pagkapatemet ti imam. Anya? Ala na, pagkapatem ti imam. Anya ka din daytoy nga aramidam kanya, Clinton. Naurnos ko ti panagtakder ko. Ita, aginigmanan ti imak. Agreklamo ka, ha? Agreklamo ka? Uwan, di na ko man laawan. Sige, aramida kon ti bagbagam. Nagmayata kitaan talangam. Anakatakder iti sangwanak. Bakit Dolores? Kaslaubing abasit amaungungtan kan agpakpakaasi ti langam. Apay nga agluha ka? Anya? Agluwalat ta ka din ti isungbat mo kanyak? Nabanog ka din ti saka manakatakder? Makita ket agpigpigergeren dagiti tumang mo. Talaga di mo malabdan tirik na iso nga isangit mo tirigat mo. Ala. Agtalinaed ka nakatakder iti sangwanag. Aging ga asaan tapay analpas agsarita. Sino matday ito nga umawawag? Uy, tininong ko general. Anya nga tatibaga na kanyag. Ala, mabalin mo ti pumanaw iti sango. Bakit Dolores? Agyaman ka, taday mawag kanyak. Tano awan. Mabayag ka pa'y anakatakder iti sangwanak. Boss, adta ka di ba kam? Inawagan ak ni Ninong ko general. Kaya't nakano ti umay agpasyar dito yung mansyon. Kasta ka di, boss. Wen, Brando. Agisaga na kayo iti pulutan kan mainom. Naasam nga ginom iti arak dahi jay. Areglado, boss. Bili naman na imbagdag iti gwardya iti gate, alukatanda adagos, apaman ang makasangpet ni Ninong. Wen, boss. Ala, agsaga na kayo, Brando. Umayin dito'y tininong ko general. Boss, limtengan tilogan ni General Barbosa. Okay, amo yung tiaramidan nyo. Asikaswan nyo anay imbag ni Ninong. Areglado, boss. Agtignay kan. Sabtam ni Ninong, kat ibagam nga aglayon adagos dito'y uneg ti mansyon. Wen, boss. Agsaganak maten. Pasang bayag anay imbag dito'y mansyon ti Ninong ko general. Mapintas, kanalawa da ito'y mansyon, Wellington. Agyaman ak, Ninong. Magustuhan ti lokasyon na. Naulimak, kanalamis ti pulo iti angin. Ninong, Ala? Bukbo kami ti arak ti basok, Brando. Wen, General. Ato ti arak, General. Agyaman ak, Brando. Imported nga arak yung pasangom kanya, Clinton. wen, Ninong. Para kan ka talaga dayta. Nginginain nga arak. Dagiti lang babak na nga kaskanyak ti makagatang iti kasta nga arak. Kasta ka di? Asino tikat katawaan dagiti buyot mo, Linton? Awan, Ninong.
Agraragsak dala nga agiinom. Ay pamida ditoy. Itamit lang. Ha? Ibagam kadakwada nga umasidagdakan niya. General, siya kundi mangayab kadakwada. General, saan mi nga gagara ti nagkatawa iti napigsa? Kit daw kami iti pasensya. Mamakisar-sari itak. Diyak kayat nga dagkat katawa. Naawatan niyo? Wan, General, Panagkunak. Saan nyo anaawatan ti imbagak kada kayo? nawatan mi. Kasla saan? Jackpot yan. Anaawatan nyo ti imbagak kada kayo? General, imbagami lang arutan na nawatan mi timbagayo. Ngam, apa yung kasalasan kayo, mamati? Nagturad kameten anang sungbati ti kasta kanya. Brando, Apay, General. ited mo kanyak ti igam mo. Darasan. Anya teramidam, General. Di ka nagdamag pa eh. Basta ited mo kanyak ti paltog mo. Wan, General. Ato iti paltog, General. Sika anatured anang sungbat kanyak. Umasidig ka. Apay ka di? Umasidig ka. General, pakawanan na. Jaking gagarati panagsungbat ko. Kasla di nakabutang. Hindi pa nagsungbat mo. General, pakawanan na. Di mo ko maipaturong kanyak ti paltog. Matay ka. Sino pa'y kada kayo? Di kaya't naamatay. Ibagayo lang. General. Good. Awan, tisimbong bat kada kayo. Brando, General. ipakniyon ti bangkay na tao. Makamu kayon ken kuana. Wan, General. Kumusta ti trabaho, anak ko? Nasaya at matatang. Nasapa sinukunak iti ni Gardo. Nasaya at nga no kasta. Ni Manang Silya, tatang. At da ijelikod ti balay. Itay pa anak katugaw. Sige, mabitla ang tagluto ak iti pang malaman tayo. Saanen, alona. Itay pa anak kaluto ni Silya. Ay, kastaya. Wen, anak ko. Ingkakid din ayaban ni Gardo. Tamangan tayaw. Mama, agturungan dito iti sangaili ni Lindon. Nakitak itay nga adda pinaltugan na. Diyos ko, apay nga umay dito'y dayta lalaki. Mama, agday tan. Nalapit si ka ni Diana. Sika matisigod nga timbalay iti dahito amansyon. Gusto ka di? Uwan. Apay, akas lamadandanagan ka. Di nakigaman. Pangasim. Umadayo ka. Anya teramiden ni General Barbosa. Apay, ngay nasitgan na dadayana Cantonia Dolores. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.